yen kal nawang gagaine tiban-tibanan jani harus mekutang. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea lan bahasa Jerman sing berfungsi ulian sepi wisatawan. Nyesel jani segala kebisan lenan terlena dan yang disona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang jani banyak uop megaturan. Bidan dadi gait membahasa Jepang nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburu bangunan kulitnya lemang nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Bidan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran megait yang dadi waitress sekat di rumah kan yang belajar bisnis modal telah yang rugi medagang manggis yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan. Nyesel jani segala kebisan lenan terlena dan yang disona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang jani banyak uop megaturan. Bidan dadi gait membahasa Jepang nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburu bangunan kulitnya lemang nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Dan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran megait yang dadi waitress sekat di rumah kan yang belajar bisnis modal telah yang rugi medagang manggis yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan. Yen sangeta untuk hidup jani sinatu sing japragat banapa jalanin doge wow oh jalanin doge.
sangata untuk hidup bejani sinatu sing jam raga tenapa jalanin dogen oh oh jalanin dogen yen seselah untuk hidup bejani tu sing jelakar meraga tenapa jalanin dogen oh oh jalanin dogen jalanin dogen oh oh jalanin dogen sahabatnya rasa ya hilangan begina kewannya rasa ya mata tadinya jahat ingu sejarua dan nyawang penelah bulan sewatus mudi dan menang rumah dia berjalan di dogen paoyoten untuk hidup bejani masih tu sing jam raga banapa jalanin dogen oh oh jalanin dogen jalanin dogen oh oh jalanin dogen sahabatnya rasa ya hilangan begina kewannya rasa ya mata tadinya jahat kena wingu sing darua dan nyawang penelah bulan sewatus nuni dan menang rumah dia berjalan di dogen sahabatnya rasa ya hilangan gegina kewannya rasa ya mata tadinya jahat kena ingu sengkarua ngenang penelah bulan sewatus mudi dan menang rumah dia jalannya rasa ya hilangan begina kewannya rasa ya mata tadinya jahat karena wingu sengkarua ngan nyawang penelah bulan sewatus nuni dan menang rumah dia berjalanin dogen sewatus nuni dan menang rumah dia berjalanin dogen sewatus nuni dan menang rumah dia berjalanin dogen
puyung. Bayune lemayang-lemayung, apa nongkrong ke warung, mari ketemu penyebabne ulian kantonge puyung. Telepon pasukane ane biasa sepi dan ajak kumpul. Nanging apa sing ada ngangkat telepon, di kene-kene nih rasa yang hidup cara kati bambung. Gaya bakadong mewah, nanging utang sing mau bayar. Liu nak ngawale, misi ngauken tiang sultan. Setan pasukan epi dan cara setan. Jak sing ada ngena, mari tiang kesulitan. Nah, leak bagong, ampiang manipuan, nyenawang saja tiang jadi sultan. Sugih meliah, makejang bibih neng walek kelbaya. Pasukan setan masih kelbaya. Kalau rahen Mesurya ngaku Petra. Bayune lemayang-lemayung, apa nongkrong ke warung, mari ketemu penyebabne ulian kantonge puyung. Telepon pasukane ane biasa sepi dan ajak kumpul. Nanging apa sing ada ngangkat telepon, di kene-kene nih rasa yang hidup cara kati bambung. Gaya bakadong mewah, nanging utang sing mau bayar. Liu nak ngawale, misi ngauken tiang sultan. Setan pasukan epi dan cara setan. Jak sing ada ngena, mari tiang kesulitan. Nah, leak bagong, ampiang manipuan, nyenawang saja tiang jadi sultan. Sugih meliah, makejang bibih neng walek kelbaya. Pasukan setan masih kelbaya. Kalau rahen Mesurya ngaku Petra. Leak bagong, dah bengena, kai belacor jani.
ngedidian ngenehang dewek sing ngelah tunangan yen ken kadang rasane negak ngeroman pedadwanan ngapel malam minggu ngentek sebeng dadi calon mantu tunangannya paling jegeng sebilang saihan ngajak tunangan kita boye yen tiang bes memilih nanging mula sing ada aneh ngenyakin sekancan anak lo dilemes yang aku subeng lah tunangan nguda dadi tiang ngerasang cara sing man edongan yen toleh ada anak len ngelah tunangan akan tidak dua yen ning suluhin tiang sing jelek pesan sing bocok sajan koban tiang bani mesai ngale aneh anyak anggon tunangan meme bapak subengan kenin umur tiang ngang sang layahan ngudek kewa ngale tunangan ngudek tiang sing man anak lo dilemes yang aku subeng lah tunangan nguda dadi tiang ngerasang cara sing man edongan yen toleh ada anak len ngelah tunangan akan tidak dua bocok sajan koban tiang bani mesai apa perlu tiang ke biro jodoh ngale aneh anyak anggon tunangan meme bapak subengan kenin umur tiang ngang sang layahan kewa ngale tunangan
jiwane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu tak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
lantuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih Dua bineda serta mendampingan ada beten ada neduran mang dene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan bija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang lahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan bija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang
Zuran benih abdi yang tiang masih patuh uleng pidan sayang ken beli sayang tiangnya melebihi timpal biasa tiang masih modus metimpal ngajak beli yang sing begini di penting jani iraga metunangan Modus ketemu modus yang suka kadang balas sepalanan iraga metunangan Modus ketemu modus yang suka kadang balas sing kenapa ne penting iraga pada tulus Modus ketemu modus yang suka kadang balas sepalanan iraga metunangan Modus ketemu modus yang suka kadang balas sing kenapa ne penting iraga pada tulus Modus ketemu modus yang suka kadang balas sing kenapa ne penting iraga pada tulus Bang malu santai Bang malu tenang Otak beline ruwet pesan ngenehang Uli semang magai Petang marah tekal Tekad cuma adi buen ngamang masalah Suot malu ngaraos Menep malu akasak Aku ping beline Ampang ningahang munyi Suot adi curiga Berpikir negatif ken beli Sebilang timpal Cewek starter cemburuin adik Positif thinking sayang Da engal-engal makena jelek Positif thinking sayang Apang kena hening Hidup pang tenang Suot malu ngaraos Menep malu akasak Aku ping beline Ampang ningahang munyi Suot adi curiga Berpikir negatif ken beli Sebilang timpal Cewek starter cemburuin adik Positif thinking sayang Da engal-engal makena jelek Positif thinking sayang Apang kena hening Hidup pang tenang Positif thinking sayang
Da engal-engal makena jelek. Positive thinking sayang, apang kena he ening, hidup pang tenang. Positive thinking sayang, da engal-engal makena jelek. Positive thinking sayang, apang kena he ening, hidup pang tenang. Adi beli nu jeje Undo beli nepidan neng rana yang beli buke kene ngidi olas dong tulungin beli percaya adila karside badin beli saking tulus tresnan adi Kije aja beli tiang suk serakin ragan beli lakar nuju lembaran nih bagia de uinole lembaran nih liwat yang sayang ken beli masih sayang adi tiang tresna sujati beli terus ngantos mati dia pimpin tiang tetap cinta beli kang wang beli tuah musisi tiang dengan nampingin beli ngayahin beli bilang wai gandingin beli kidung tresna rika lelakar sira damping adi ayahin bantras sujati dia pin kuang lebih beli misi aksama yang je adi raga pada tresna.
kasih sayang adik. Tiang tresna sujati. Oh, beli terus ngantos mati. Tiang pingke, tiang tetap cinta beli. Gangguang beli telah musisi. Tiang demen nampingin beling, ngayahin belis bilang wai, gandingin balik hidung tresna, rika lelakar sirah. Beli demen dampingin adik, ayahin batras nesujati. Dia pin kuang lebih beli misi, aksa bayang je adik. Raga pada tresna, tiang demet nampingin beling, ngayahin belis bilang wai, gandingin balik hidung tresna, rika lelakar sirah. Tidak mendampingin adik, Ngayahin belis bilang wai, gandingin balik hidung tresna, rika lelakar sirah. Raga pada tresna. Rika leliu ibikol, Yesu benguasa yang jineng. Wong tani mekejang pengeng. Tatkala suba ibikol, ngelangi di tengah ulu. Ngekeh mekepu ademiong rasetan kerungu ngelah miong geginane ngedasin bulu. Yang kena hang tiang unduk keneng buka jani. Tu sing ngidang ngomong apa? Jek ngadenang su benengil ketimbang liunang nunyi. Yang pelih bisa mabui liu munyi, liu bisa pelih ne bedek memunyi. Kawan bedek masih
pelih sing ngidang jani ngomong apa anggap gen bibehe bege sing ngidang komentar apa sepalanan sing tawang apa sing nyandang jani ngomong apa neng penting bibehe masem nungidang banta sengeruku ken ngalih pemelin maku Kang Wang jani mendap tu sing ngidang ngomong apa Kang Wang jani mendap ne penting nungidang meliroko Kang Wang jani mendap tu sing ngidang ngomong apa Kang Wang jani mendap ne penting nungidang meliroko ngomong apa anggap gen bibehe bege sing ngidang komentar apa sepalanan sing tawang apa sing nyandang jani ngomong apa neng penting bibehe masem nungidang banta sengeruku ken ngalih pemelin maku Kang Wang jani mendap tu sing ngidang ngomong apa Kang Wang jani mendap ne penting nungidang meliroko Kang Wang jani mendap sing ngidang ngomong apa Kang Wang jani mendap ne penting ngidang meliroko